itariki ya 5 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023 abayoboke ba Kiliziya Gatolika barenga 50,000 bose bayobowe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa François bateraniye ku rubuga rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero i Vatikani mu misa yo guherekeza no gushyingura Papa Benedicto wa 16 witabye Imana ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022. Saa 3 za mu gitondo isanduku irimo umubiri wa Papa Benedicto wa 16 ikozwe mu rubaho rusanzwe rwa Cypre yasohowe muri Bazilika ya Mutagatifu Petero itwawe n'abagabo 12 irambitse ku mbaho zambitswe umwenda utukura. Abakardino baturutse hirya no hino ku isi bambaye ibitukura bari bicaye ku ruhande rumwe rwa altari. Ku rundi ruhande rwa altari hari hicaye abanyacyubahiro bayobora ibihugu bibiri, Ubudage aho Benedicto yavukiye n'abo Butaliyani aho Benedicto yamaze imyaka irenga 40 mu mirimo itandukanye mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika harimo no kuyiyobora ku isi yose. Abayobozi b'Ubudage bari bahari bari Perezida w'Ubudage Frank-Walter Steinmeier, Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Olaf Scholz n'umuyobozi w'intara ya Bavaria ariyo Benedicto yavukiyemo Markus Schröder. Ubutaliyani bwari buhagarariwe na President Sergio Mattarella na Minisitiri w'Intebe Giorgia Meloni. Hari abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye by'isi bari bagiye gushyingura Papa Benedicto ku giti cyabo badahagarariye ibihugu byabo. Bari bagiyeyo nk'abakristo beza kubera ko batatumiwe bitewe nuko Papa Benedicto yitabye Imana atakiri umushumba wa Kiliziya Gatolika. Barimo President na Minisitiri w'Intebe muri Hongria na Pologne, Perezida wa Slovenia, Perezida wa Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, abaministiri baturutse muri Croatia, muri Espagne, mu Bufaransa, uhoze ari umwamikazi wa Espagne Sofia, umwami w'Ububiligi Philippe n'abandi. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahagarariwe na Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Vatican Joe Donnelly. Uyu muhango witabiriwe kandi n'abasenyeri barenga 400, abapadiri 4,000 n'ababikira benshi. Habaye igitambo cya misa cyayobowe na Papa François mu muhango usa n'ukorwa mu gushyingura umushumba wa Kiliziya Gatolika, ariko hakabamo itandukanyiro kubera ko Papa Benedicto yitabye Imana atakiri mu nshingano zo kuyobora Kiliziya Gatolika. Papa François yamusabye umugisha asoma Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka. No gushaka kwa data kuzabona mwana kamwizera azabona ubugingo buhoraho. Ubundi Papa François asoma amagambo atandukanye yiganjemo yasize yanditswe na Papa Benedicto wa 16, ariko nawe agira yiyongereraho y'ubutumwa yageneye Benedicto wa 16 ati: Benedicto nshuti dahemuka y'umukwe, ibyishimo byawe nibyuzure ubwo wumvise ijwi rye ubona iteka ryose. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Iyi mihango yose tuvuze yabereye mu mujyi wa Vatikani, umurwa mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, hakaba ingoro y'umushumba wa Kiliziya Gatolika, kikaba igihugu gito kurusha ibindi byose byo ku isi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri Vatikani nk'umujyi muto wigenga nk'igihugu, ariko cyane cyane turavuga ku mibereho y'abayobora n'abatuye iyi leta icyarimwe bakanayobora Kiliziya Gatolika. Babaho bate? Imihango ikomeye y'i Vatikani ireba Kiliziya yose nko gushyingura umushumba wa Kiliziya Gatolika cyangwa se kugira abantu batagatifu bikorwa bite? Tubashimiye ko mugiye kutwumva. Mu myaka irenga 2000 ishize, uwakomotseho Kiliziya Gatolika Mutagatifu Petero yabambwe acuramye kuri umwe mu misozi yegereye Roma mu Butaliyani. Aho hantu yabambwe baje kuhubaka Kiliziya mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Aho bubatse iyo Kiliziya ni naho haje gushyirwa leta y'umujyi wa Vatikani, igihugu gito kurusha ibindi byose byo ku isi, ikaba umurwa mukuru mu myemerere ku bagatolika 1,300,000. Ubuhangange bwa Kiliziya Gatolika ntabwo bushingiye gusa ku mubare w'abayoboke bayo. Leta ya Vatikani ifitanye ububanyi n'amahanga n'ibihugu birenga 180. Ifite abambasaderi bitwa intumwa za Papa muri ibi bihugu 180. Papa François
ayobora abepiskopi 5389 biyongeraho abapadiri benshi cyane, hakagira intumwa hirya no hino mu bihugu ndetse n'izindi misiyo nyinshi. Hanyuma kiliziya ikagira urwego rw'ubutasi rukomeye cyane rwifuzwa n'ibihugu byinshi kandi bikomeye. Dore uko byatangiye. Vatican ni igihugu kidapima kilometero karimwe mu bunini, ni hegitari 44. Waba ukizengurutse ugihetuye mu minota itarenze 40 bitanagusabye kwihuta. Ni gute isi yisanze ifite igihugu gito gutya? Hagati y'umwaka wa 754 n'igihumbi na 870, umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi yayoboraga igihugu bitaga Eta Pontifico. Zari leta zaniswe umutungo wa Mutagatifu Petero. Izi leta zari ziri ku gice kinini kigize Ubutaliyani bw'uyu munsi. Muri iki gihe nibwo abapapa uko bagiye basimburana bubatse bazilika ya Mutagatifu Petero mu gihe cy'imyaka 124, ari nayo kiliziya nini kurusha izindi zose zo ku isi. Hafi y'iyi bazilika ni naho hari umusozi witwa Vatican. Muri iki gihe ubwami bw'Ubutaliyani bwatekereje ko Roma ishobora kuba umurwa mukuru mwiza w'Ubutaliyani, ari nabwo ubu bwami bwahise butera za leta zayoborwaga na papa zitwaga Eta Pontifico. Igihugu baragishenye, maze papa ajya kwisha kuri wa musozi witwaga Vatican, yanga kwemera ko Ubutaliyani ari igihugu, ariko icyarimwe akanavuga ko Ubutaliyani bwamufunze. Nyuma umwami w'Ubutaliyani yaje kumurekura yibwira ko azava ku izima akemera Ubutaliyani nk'igihugu. Gusa ntabwo ariko byagenze, kubera ko ba papa batanu basimburanye ari uko bimeze, kuva kuri Papa Pius wa 10 mu 1878 kugera kuri Pius wa 11. Nta cyari cyarahindutse ku mibanire ya Kiliziya Gatolika na leta y'Ubutaliyani. Byahindutse mu 1929 ubwo mu butegetsi bw'Ubutaliyani hinjiragamo umugabo witwaga Benito Mussolini, wasaga n'urambiwe ubwumvikane buke. Mussolini yabanje kuyobora inama y'ubutegetsi y'ubwami bw'Ubutaliyani mbere y'uko aba minisitiri w'intebe. Yafashe icyemezo cyo gusinyana amasezerano ya politike na papa wariho icyo gihe. Ni amasezerano yiswe Lateran Treaty. Ni mu 1929. Papa wariho icyo gihe yari Pius wa 11. Ni amasezerano yarakubiyemo ko Ubutaliyani buha papa ubutaka bwa Vatican bugahinduka igihugu cyigenga gitegekwa na papa, kandi Ubutaliyani bugaha papa miliyoni 92 z'amadolari nk'impozamarira yo kuba baramwambuye igihugu cye. Miliyoni 92 z'amadolari mu 1929 ubu zirarenga miliyari 1 y'amadolari. Ku rundi ruhande, umushumba wa Kiliziya Gatolika nawe yagombaga guhita yemera ko Ubutaliyani ari igihugu, kandi agasezeranya ko atazigera yivanga mu bya politike n'intambara. Amasezerano barayasinye, bayateraho kashe. Igihugu cyitwa Vatican kiravuka. Uyu munsi iki gihugu gito kitangana n'umudugudu kiri ku gasongero k'umusozi, gifite byose ibindi bihugu bifite, ndetse ni igihugu cy'igihangange. Gifite guverinoma, gitora amategeko, gifite ingabo, gifite polisi ifunga abakoze ibyaha, kikagira na gereza, gifite banke, gifite agasanduku k'iposita, gifite plaque zacyo z'imodoka, kandi nk'ikindi gihugu cyose kiyubaha gifite domain name, cyangwa se mu birebana na adresse z'ikoranabuhanga bya bindi byitwa .rwa, .fr, .ki n'ibindi. Muri iki gihugu ho imbuga za internet ziherwa na .va. Umuyobozi mukuru w'igihugu ni papa, akanaba umwepiskopi w'abagatolika bose bo mu mujyi wa Roma. Agira intebe y'ubushumba yitwa the Holy See, intebe ntagatifu. Iri jambo ariko rinakoreshwa bavuga Vatican yose nk'igihugu. Ubwo Mussolini yemeraga kugirana amasezerano na papa akamuha ubutaka bwa Vatican, yari yemeye ko Vatican b'igihugu kinagendera ku mategeko mpuzamahanga. Usibye papa ariko, Vatican nagira umwami ufite ububasha nk'ubw'abandi bami bose mu gihugu cye. Ibihita bihindura Vatican kimwe mu bihugu 6 bisigaye ku isi bifite abami binagendera ku mategeko ya cyami 100%, aho umwami afite uburenganzira bwo gufata buri cyemezo ntawe abajije, ibizwi nka monarchie absolue. Ni Vatican, ni Brunei, Oman, Arabia Saudite, Qatar na Swaziland. Ubu bwoko bw'ubwami buyobora Vatican nibwo butuma iki gihugu kidashobora kujya mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, kubera ko ibihugu bigendera kuri demokarasi nibyo byonyine byemewe muri uyu muryango. Nibyo Vatican ifite guverinoma igizwe n'abakardino bashyirwaho na papa bakagira manda y'imyaka 5,
ariko umwami ashobora kwanga ibyemezo byose bafata igihe icyo ari cyo cyose ku mpamvu iyo ari yo yose ntawabajije. Umunyamabanga wa leta ya Vatican uyu munsi ni Cardinal Pietro Parolin, wamugereranya na minisitiri w'intebe. Kubera iki tutajya twumva kenshi bavuga umwami wa Vatican uwo ari we? Nubwo kuba umwami no kuba papa ari inshingano ebyiri zitandukanye, ariko izi nshingano zikorwa n'umuntu umwe ari we papa. Ibi ngibi bigira ingaruka zisa n'izisekeje kubera ko papa aratorwa, umwami akagira ububasha bwose, kandi aba bombi bakaba ari umuntu umwe, bihita bigira Vatican igihugu cyonyine ku isi gifite umwami utorwa, ubwami bwe bukaba inshingano zidahererekanywa hagati y'umwana n'umubyeyi, kandi bukaba ubwami bwuzuye bugendera ku mategeko ya cyami. Uku guhuza inshingano za cyami n'iz'ubushumba bwa Kiliziya Gatolika ku isi bituma rimwe na rimwe papa akora nk'umwami wa Vatican City, ubundi agakora nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Uku guhuza ubuyobozi bwa Kiliziya n'ubuyobozi bwa Vatican nk'igihugu binagira ingaruka ku baturage b'iki gihugu. Ibindi bihugu bibona abaturage binyuze mu kororoka, mu kubyara. Iyo uvukiye mu gihugu uba ubaye umuturage w'icyo gihugu, ukazabyara abana nabo bazaba abaturage b'icyo gihugu. Uku niko twabaye Abanyarwanda. Kuri Vatican bwo ntabwo ari uko bimeze. Kuhavukira ntabwo bihita bikugira umunyavatikani. Ibi ni ukubera ko mu myaka ya kera ubwo iki gihugu cyatangiraga kubaho nta bagore babaga muri Vatican. Uburyo bwonyine bwo kuba umunyavatikani ni uko umwami wa Vatican akugira umuturage wa Vatican, kandi umwami akugira umuturage wa Vatican iyo papa ari nawe mwami aguhaye akazi ko kumukorera. Kandi kubera ko umwami muri iki gihugu yemerewe gukora byose nta wabajije, ubwo ubwene gihugu bwawe buba buri mu biganza bye, yabishatse yaba kwambura igihe cyose yabishakira. Uramutse uvuye mu kazi papa yaguhaye, umwami ari nawe papa ahita kwambura ubwene gihugu. Ibi bisobanuye ko Vatican City nk'igihugu itagira abaturage bahoraho ngo ube wanateganya ngo ukurikije ubwiyongere bwabo ngo bazaba bangana gutya mu gihe kiniki. Uyu munsi Vatican ibarirwa abaturage 820 bangana n'abashobora kuba mu nzu imwe y'umuturirwa irimo ama appartement. Aba baturage bose ni abakozi ba papa, ni abakardino, ni abadiplomate, ni abashinzwe umutekano cyangwa se indi mirimo ifitanye isano na Kiliziya. Nta mushomeri uhaba cyangwa se umuntu utuye gutyo gusa. Ni ukuvuga ko abaturage b'iki gihugu bose bakora ahantu hamwe. Umwami w'igihugu ni nawe mukoresha wabo bose. Niba isi yitaye cyane kuri Vatican ikemera no kuyemera nk'igihugu, ntabwo bishingiye gusa ku kuba ari igihugu gifite imipaka, pasiporo n'ibindi byose igihugu kigira, ahubwo nuko Vatican hari igihugu gihagarariye miliyari na miliyoni 300 z'abagatolika ku isi. Kubera iki papa akaba n'umwami wa Vatican hatajya mu nteko rusange ya Loni? Ni ukubera ko iki gihugu kitigeze gisaba kujya muri uyu muryango, bishobora kuba bifitanye isano n'amasezerano papa yasinyanye na Mussolini yo kutazivanga muri politike n'intambara. Ariko umuryango w'abibumbye wahaye iki gihugu umwanya uhoraho w'indorerezi muri gahunda zose z'uyu muryango. Vatican yari nafite ifaranga ryayo kugera mu 2002 ubwo yafataga icyemezo cyo gutangira gukoresha euro, ariko ikorerwa ibiceri by'amayero byayo. Byemezwa ko Vatican ifite urwego rw'ububanyi n'amahanga ruteye imbere cyane. Umwe mu badiplomate bakomeye b'iki gihugu uzwi cyane ni Umusuwisi Cardinal Kurt Koch. Uyu agira uruhare rukomeye cyane mu byemezo bifatwa na papa mu bubanyi n'amahanga. Yari muri Cuba mu 2016 ubwo habaga umuhuro w'amateka hagati ya Papa François n'umushumba wa Kiliziya y'Abaorthodoxe ariwe Kirill wa Moscow, Vladimir Mikhailovich Gundyaev. Inzego z'ububanyi n'amahanga za Vatican zanagize uruhare rukomeye mu kuzahura umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Ububanyi n'amahanga bwa Vatican bwagize uruhare mu ruzinduko rw'amateka Barack Obama yagiriye La Havane muri Cuba mu kwezi kwa 4 mu 2016. Amasezerano y'amahoro muri Colombia hagati ya leta n'inyeshyamba za FARC nyuma y'imyaka 52 y'intambara nayo yagizwemo uruhare n'ububanyi n'amahanga bwa Vatican. Intumwa za Kiliziya zagize uruhare rukomeye muri ubu buhuza. Uyu munsi abadiplomate ba Kiliziya baragira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo byo muri Repubulika ya Centrafrica no muri Sudani y'Epfo. Ubutumwa bwose papa atanga hageze hose ku isi ni ubusaba abantu kubana mu mahoro, abashyamiranye bakiyunga. E noi oggi domandiamo frutti di pace per il uyu munsi turinginga dusaba imbuto z'amahoro ku isi yose, duhereye ku nshuti yacu ariko iri mu bibazo ariyo Syria,
ifite abaturage baruhijwe n'intambara batabonera iherezo. Amagambo asa nk'aya niyo yavuze kuri Ukraine, Sudani y'Epfo n'ahandi hari intambara. Ukuri nako arengera abakristo aho bari hose ku isi. Nuko Papa François mu kwezi kwa kane mu 2017 yagiriye uruzinduko mu Misiri nyuma y'ibitero byari bimaze igihe bigabwa kuri kiliziya mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Abagatulika bagize 18% by'abatuye isi yose. Gusa muri iyi minsi imibare y'abakristo gatulika yarahindutse, ndetse naho baherereye ari benshi hagiye hahinduka. Mu 1910 65% by'abakristo bari ku isi bari abanyaburayi. Uyu munsi abanyaburayi b'abagatulika bagize 22%. 40% by'abakristo gatulika bari ku isi bari muri Amerika y'Amajyepfo. Muri Amerika y'Amajyepfo uyu munsi niho kiliziya ikura ingufu nyinshi z'abakristo. Muri Afrika abakristo gatulika ni 17% by'abagatulika bose bari ku isi. Muri Aziya hari 11%. Uku guhindura abakristo benshi bagiye baherereye binagaragarira mu bakardino. Abataliyani nibo benshi ariko bagakurikirwa n'abanyamerika y'Amajyepfo. Kuva mu myaka irenga 500 ishize, abasirikare b'abajene gatulika b'Abasuwisi barahirira gutanga ubuzima bwabo kugira ngo barokore ubw'umushumba wa kiliziya gatulika ku isi. Aba nibo bagize igisirikare kirinda papa, kikaba igisirikare gito ku isi. Akazi kabo ni ugucunga umutekano wa papa, ariko banacunga imbago za Vatikani. Kubera iki Abasuwisi ari bo basirikare ba Vatikani? Byose bitangira mu mwaka wa 1515 ubwo Papa Jules wa kabiri yakuraga mu Busuwisi abacanshuro 200. Iki gihe papa yashakaga gukaza umutekano muri leta yayoboraga, murazibuka les états pontificaux. Yashakaga kandi kwirukana mu Butaliyani abasirikare b'abanyamahanga. Mu myaka y'1520 Ubutaliyani bwari bufite umwami mushya witwaga Charles Quint. Ntabwo yari umwami mwiza kuri leta zayoborwaga na papa zirimo na Roma. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 mu 1527 umuliyetona general w'umwami Charles Quint witwaga Charles wa gatatu de Bourbon yateye umujyi wa Roma wategekwaga na papa. Papa yari Clement VII. Babacanshuro 200 b'Abasuwisi Papa Jules II yari yarazanye barwanya inkundura bashaka kurinda ubutaka butagatifu, maze barapfa barashira. Batanze ubuzima bwabo kugira ngo barokore ubwa Papa Clement VII. Kuva icyo gihe Abasuwisi bahise bafata icyemezo cy'uko aribo bazarinda umushumba wa kiliziya gatulika ibihe byose. Buri tariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 ariwo wa munsi wabereyeho cya gitero, barahirira kuzatanga ubuzima bwabo ngo barokore ubw'umushumba wa kiliziya. Undurindwa n'aba basirikare ni umunyamabanga wa leta, ari nawe umuntu uhora hafi ya papa, ni wa muministre w'intebe wa Vatikani. Akazi gakomeye k'aba basirikare kaba iyo hari igikorwa gikomeye kigomba kubera i Vatikani. Iki gihe i Vatikani haba hari abantu benshi barimo n'abanyacyubahiro baba bagomba gucungirwa umutekano bihagije. Kimwe mu bikorwa byahaye akazi kenshi abashinzwe umutekano w'i Vatikani ni yinjizwa mu batagatifu rya Papa Yohani Paulo wa kabiri na Papa Yohani wa 23 ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 4 mu 2014. Iki gihe i Vatikani hari hahuriye abantu miliyoni baturutse hirya no hino ku isi, barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Hirya no hino ku isi abantu barenga miliyari bakurikiye uyu muhango kuri televiziyo. Ni igikorwa gikomeye cyane kandi cy'ingirakamaro muri kiliziya. Reka tuvuge ko yinjizwa mu batagatifu ry'aba bashumba ba kiliziya gatulika babiri. Reka tuvuge kuri Yohani wa 23. Mu myaka irenga 2000 kiliziya imaze, hakunze kuba inama zikomeye zihuza abayobora kiliziya bakaganira ku ngingo zinyuranye zirebana n'icyerekezo cya kiliziya ntagatifu. Imwe muri izo nama yatumijwe na Papa Yohani wa 23. Concile Vatican II yabaye mu kwa 12 mu 1962. Zimwe mu mpinduka zazanywe n'iyi nama harimo kwemera gukoresha izindi ndimi zigezweho mu gusoma misa. Iyi nama yanongeye gushimangira uburenganzira bwa buri wese mu guhitamo idini rye. Izi mpinduka kimwe n'izindi nyinshi yakoze ziri mu byatumye Papa Yohani wa 23 ashyirwa mu batagatifu mu 2014. Impinduka zo muri ubu bwoko ni nazo zatumye Papa Yohani Paulo wa kabiri nawe agirwa umutagatifu. Ubwo yari umushumba wa kiliziya gatulika yasuye ibihugu 129, yaje no mu Rwanda. Niwe mushumba wa kiliziya gatulika wa mbere
wakiriwe mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1979 yakiriwe na perezida Jimmy Carter. Ubuzima bwe bwari ugusengera ibihugu byose by'isi. Yarazi amazina y'ibihugu byose yagiyemo ku buryo yashoboraga kuyavuga rimwe inyuma y'irindi. Hari indi mpamvu yagizwe umutagatifu. Abagatolika bizera ko ububasha butagatifu bugaragarira mu bantu batowe n'Imana binyuze mu gukora ibitangaza. Kugira ngo umuntu agirwe umutagatifu habanza gukorwa iperereza rimara imyaka 7 rigakorwa n'abakozi ba Vatikani bitwa abapostulateurs. Aba akazi kabo ni ukwegeranya ibimenyetso n'amakuru ku muntu urimo gusabirwa kuba umutagatifu. Mbere na mbere umuntu ugirwa umutagatifu agomba kuba yaratanzwe n'umwepiskopi wo mu gace k'iwabo. Hanyuma ba bantu bashinzwe gukora ubugenzuzi n'ubushakashatsi kuri uwo muntu bagatangira iperereza bareba ibikorwa uwo muntu yakoze by'ubutungane n'ubutwari. Gusa hari ikintu kiba kibashishikaje cyane kurusha ibindi. Kuba uwo muntu usabirwa ubutagatifu yarakoze ibitangaza. Musenyeri Slavomir Oder niwe wakoze iperereza n'ubugenzuzi bwatumye Papa Yohani Paulo wa II agirwa umutagatifu. La mission des postulateurs est de veiller. Akazi k'umupostulateri cyangwa se umugenzuzi ni ukumenya neza niba mu buzima bw'usabirwa gutagatifuzwa harimo ikimenyetso cyatanzwe na Roho Mutagatifu aricyo twita igitangaza. Igitangaza ni igikorwa cy'Imana kivuguruza amategeko yose ya siyanse. Iyo Kiliziya yemeye ko icyo kintu cyabayeho biba bivuze ko hashobora gutangira igikorwa cyo kugira uwo muntu umuhire. Musenyeri Oder yakiriye ibihumbi by'amabaruwa aturutse hirya no hino ku isi, aho abantu bavugaga ko mu buryo bw'ibitangaza Papa Yohani Paulo wa II yasubije amasengesho yabo. Nyuma y'amezi 2 Papa Yohani Paulo wa II yitabye Imana, umubikira w'umufaransa Sœur Marie Simon Pierre yarwaye indwara yitwa Parkinson ku buryo atashoboraga kugenda. Yarasenze asaba Papa Yohani Paulo wa II wari uherutse gupfa ngo amusabire Imana imukize. Nyuma y'igihe gito avuze iryo sengesho yabyutse mu gitanda cye atangira kugenda. Uko gukira mu buryo bw'igitangaza abaganga babuze uko babusobanura. Mu buryo budasubirwaho Kiliziya yemeje ko iki ari igitangaza cyakozwe na Yohani Paulo wa II. Ngiki igitangaza cyatumye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 5 mu 2011 Papa Yohani Paulo wa II ashyirwa mu bahire. Ni icyiciro intungane zishyirwamo na Kiliziya mbere y'uko zishyirwa mu batagatifu. Yari asigaje intambwe imwe yonyine ngo agirwe umutagatifu. Igitangaza kimwe wakoze kikwinjiza mu bahire, ariko kuba umutagatifu bigusaba igitangaza cya kabiri. Dore urufunguzo rw'ubutagatifu bwa Papa Yohani Paulo wa II. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 4 mu 2011 umunyamategeko w'umunya-Costa Rica Madame Floribert Mora Diaz yajyanywe mu bitaro ababara umutwe ku rwego rukomeye cyane, ibyo bita migraine. Baramupimye bamusangana indwara yitwa anévrisme cérébrale. Uku ni ugukweduka kumwe mu mitsi iba mu mutwe. Abaganga bamubwiye ko adashobora gukira, bamubwira ko asigaranye ukwezi kumwe ko kubaho. Arembye cyane. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 5 mu 2011 yakurikiye kuri televiziyo misa yo kugira umuhire Papa Yohani Paulo wa II. Yavuze ko icyo gihe yasenze yinginga Papa Yohani Paulo wa II kumusabira ku Mana ngo akire iyo ndwara abaganga bamubwiye ko atazigera akira. Nyuma y'iri sengesho Madame Floribert yarasinziriye, amara amasaha menshi asinziriye, akanguka bukiye ku isaha ya 2 za mu gitondo. Yinyeganyije yumva yakize. Abaganga barapimye basanga koko kwagukweduka k'umutsi kwavuyeho. Nabo ubwabo bayobewe uko byagenze. Iyi nkuru ikigera i Vatikani, Madame Floribert yatumiwe i Roma kugira ngo apimwe kandi anakorerwa andi magerageza yose ngo barebe koko niba yarakijijwe n'igitangaza cya Yohani Paulo wa II. Iyo habayeho gukira mu buryo nk'ubu ngubu, abaganga bagakoresha ibyuma byabo bakabura igisobanuro cy'ibyabaye, Kiliziya yo isubiza ko izi byabaye. Igitangaza. Iki gitangaza nicyo cyahise kigira Papa Yohani Paulo wa II umutagatifu mu buryo budasubirwaho. Ku batagatifu bose bemejwe na Kiliziya, i Vatikani haba icyumba kibikwamo agace k'umubiri wa buri mutagatifu wemejwe na Kiliziya. Rishobora kuba iryinyo, agace k'igufa, agace k'uruhu rwe, agace k'ugutwi, urutoki n'ikindi cyose cyaba cyaravuye ku mubiri w'umutagatifu. Ni ibice by'imibiri yabo byegeranijwe mu myaka 2000 ishize.
icyo cyumba kirimo ibice by'imibiri y'abatagatifu 1400. ku bagatulika ibi ni ibimenyetso by'amateka adasaza. Kuri Yohani Pawulo wa kabiri, igice cy'umubiri we kibitswe muri icyo cyumba ni amaraso ye yafashwe mu minsi 4 mbere y'urupfu rwe mu 2005. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 4 mu 2014 nibwo habaye umuhango wo kugira umutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri ndetse na Papa Yohani wa 23. Abantu barenga miliyoni bari bateraniye ku rubuga rwa Mutagatifu Petero. Abepiskopi 1000 baturutse hirya no hino ku isi nibo bari bahari. Abakardino 150, abakuru b'ibihugu 19 n'abayobozi ba za guverinoma 24, kuva muri Espagne ukanyura Honduras, Irlande kugera muri Ukraine unyuze muri Cameroon. Abantu bose bangana uku bari bategereje umuntu umwe, Papa François. Kamera zuzuye ibikuta n'ahandi hantu hitegeye zigenzurwa n'abashinzwe umutekano we. Kajugujugu za polisi zizenguruka mu kirere zireba niba nta cyahungabanya umutekano we. Bamudahusha bihishe ku minara no hejuru y'ibikuta biteguye kurasa uwagerageza guhungabanya umutekano wa Papa. Nicyo gihe Papa aba ari ahantu hagaragarira buri wese. Imbere y'aya magana y'ibihumbi by'abantu, Madame Floribert Mora Diaz yazanye inkongoro irimo amaraso ya Papa Yohani Pawulo wa kabiri ayihereza Papa François. Papa François avuga amagambo yagenwe mu gihe cyo gutanga ubutagatifu. Dutangaje ku mugaragaro kandi tugize abatagatifu abahire Yohani wa 23 na Yohani Pawulo wa kabiri mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mu rusobe rw'abatagatifu babayeho hari hamaze kwiyongeramo 2. Amaraso ya Yohani Pawulo wa kabiri n'agace k'uruhu rwa Yohani wa 23 bibitswe i Vatikani kandi ntabwo byiteguye kuhava. Uyu munsi biramenywa n'amamiliyoni y'abakristo hirya no hino ku isi. Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri, Mutagatifu Yohani wa 23, mudusabire. Nadusoreje iki kiganiro tubashimira kuba mwakurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho utaha.